tunia I say nom cho hele phat dispensation kiti Genesis bung khana sim tilin atia pana Revelation bung som ni la ni chang som ni na amen ati pa hi hejite ni ke ka hi hang sagi phat sagi in hom toin omin heji chu English a dispensation tin acham lama ke hen heji dispensation kiti hi phat bi sagi na ke homin heji hol a hin adang se chomcha cha hin seng kating rep chala ko na second coming iti daham may deal god mun lang chan hi hilang pa hi na se sau zep diu hila phantin ole ana pan ngal jing itivin hang ma sapin chu apat na chun innocent akitin innocentity pin chu sela pha het masang ya het ding hin heju chu aphat bi hi vet le BC sang lia pat BC sang thum le za thum le som la thum ke ka don hiding in gin cha da hin hichi hi mihem thil sim hon sela pha a het masang tiding a hin hi aban kina khangni na achun sela pha het na khang akiti in hechi chu BC sang thum le za thum le som la thuma pada BC sang ni le za thum le som li le li ke ka hechi ka chu phat bitu ahin hechi sela pha het na khang iti pen hi Adam le vi le den huna theiga ahin ne apada chu hung ki simpan ahita na hi abana hangthum na human government mihim amala ma ke vai hop na pathini Genesis bungko a Noah an holim pina heju chu BC sang ni le zathum le som li le li apat BC sang le zakol som le sagi sung ahome akiti na hi akhang li na covenant ai le war kitip na khang Genesis bung som la ni a pathin le Abraham kitip na tina chom la min ga sei jing katik heju BC sang le zakol le som le sagi apat BC sang le zali le som gil le sagi ke ka heje ka chu hi ye hi aba na nga na lo dan khang patherin Moses koma Exodus bung som la ku a ana se masan Exodus bung som ni na Sinai mula dan thu som pi bui thun na akimu in hichi khang itia ke pana itia ke chayam itia hi le BC sang le zali le som ge le sagi a ke panin AD 32 ipaka Jesu Krista athi chan chu hi chan chu dan khang tin ake hen hi aban ki agup na pa he ngailun na khang hobung khang iti ding ham ahong hi in hilji paka Jesu Krista Calvary cross athi na AD 32 apana repsal chanchu ahome ti ahin hi hita hanin tu hin repsal kiti dong hi ina sei diu hin heje masang chun grace period ngailun na khang heje ngailun na khang ipaka Jesu zala wa noi mi himte angai luna zia hu hina ichan the naw zon bung thum chang som la gum na patheri he banga he wa noi angai lu hi koi yong lama ta san cha chu mang tha lowa tun sot hin kem lo nei the na din acha pa chang khat chu peta hi anati pa chu he chi pathena ko na ngai lut na chun ipaka Jesu Krista thia panin ngai lut na chu ahong ke panin he ji ngai lut na zal chun ho bung ahong thein Jesu Krista na pu do ho bung chu wa noi le sin ahong men he ji ngai lut na khang le ipaka Jesu Krista na pu do ho bung khang chu edi thal dik tu ki pan pen chu repsar kiti mithing ho la to na
hi chi teng la chun ngai lut khang ho bung khang chu hong ki chai ding hi ti chu a hi in hi to kel honin tu pe ta hi tua i se ngai lut na khang ho bung khang iti khang chu a hi ta na hi chung ki ngai lut na aumin le si na ho bung zong mu thei lo ho bung aumin he ti chun hi chi hin kho chu ngai lut na khang ngai lo ho bung khang a chun hin kho i hin mang pan vin he to kel honin tu hin he chi ngai lut na khang ho bung khang a dinga a thu pi ta chu repchar ki te pa hi hin kon khanin repchal hi ata san pon kon khanin wang ata sanin ai piong la tu ni a helai mona salman seipa ke ma nge hi repchal ta san la zaw ka hi je chun he chi repchal dan hi chom lam ta ga se do kanome repchal ki ti hi athu cheng hi bible awang repchal ki ti mong mong a spelling hi na ki mu pui hi chut mi tampin pom ha asawe he chi repchal thu cheng hi letin pawad isele repair akitin he chi chu mun khana ko na mun chu ma chun do tina anahi nahi Thessalonica thot khatna bungli chang som la sagi na achun he chi chung chang thu chu mu thein ame aban kina he chi repchal hi gu cha hon gu thim cha a thil agu do ala do ji bangwa jesu christian leisit phalowa van lai zola aho bung ahung puina ding zo khu ki seina hi tin jong a ki seina hi he chu phar so ta sung lut pon tin hi chu mit phat ka lowa mi thing ho ki khel na ding cho he korin thot khat na bung som langa chang som nga la khat a pat som nga la ni na ayang chun akimu theye ti he bible hin repchal aume a repchal thu chang chet ki mu lo wangin ei pawa ga se ding repchal ki ti chu la to tol to gu mang ti ho a he the ding a hin he chu bible la phatta ki sun ana hi ji chun repchal ponte ti ai boi ta lo dingu ka kine min pathin ka thang wa e aba na hin repchal hi ipidinga om khote te ngai ham ti hi chamcha ga ve hute a khat na a leise na hi tribulation thu ha sakhang kum sagi aum ding zia pakai jin a ho bung ho thu ding a phal lo zia chu a hung pui to ding ai lo le hi chi thu ha sakhang a thu di wa dei lo zia a tol to ding a he ipiram ti le jesu christa ta san ho chun hi chi thu ha sakhang a thu diu chu i pathenu anom pun he ani na a ata san ho to phat le to phal lo thua ipaka jesu christan thu pi tan na ane ding a hin hi chi so be ma judgment tin a ki hen korin thon ni na bunga chang so ma chun mu thein am le hi athum na Krista le aho bung ki chen na ding ji he Thessalonica thor khana bung li chang som la sagi revelation bung som ni la kha chang ko hi chu ho chu ivet na hi le repchar ki ti aum lo a kho dan imu chen thei deu ka ta sanin ipizia repchal le second coming chu a chum chum a hi te ngai ham ti hi enana ve khom ki le han phante ayo chu mi kon khanin repchal le second coming hi a confuse ji in a say tha ji in a chom chom a hi dan ai lo le a chom chom a hi a poi mo dan in a say diu hi la phan tin ama sa pen ta chu repchal le second coming a chom chi a hi dan ana ve hute khat na a repchal teng le ta san te chu pakai to van lai zola ikimu to di wa hi Thessalonica thot khatna bungli sang som la sagi second coming teng le ta san te chu pakai to le se na i hung ki han khom ki diu a hi revelation bung som la ko
sang som la li na hi ji chun rep chal second coming hi achom chi a hi dan I he the ani na rep chal chu tribulation kiti tho ha sakhang kum sagi masanga hlungding a hi Thessalonica thon khatna bunga changko Revelation bungthum chang som ama wang second coming chu tho ha sa phat ke chai zo pe a hlungding a hi he chu Revelation bungu sang som la ko akimun a hi athum na rep chal chu ta sante leisira kuna la to na ahin Thessalonica thon khatna bung li sang som mathuma pa som la sagi Thessalonica thon khatna bung nga changko akimun ama wang second coming chu Jesu ta san lo te su mang na le god na thutan na ding zong a he Matthew bung som mi la li chang som li le som li la khatna akimun a he ali na rep chal chu khat ve phut na hung thung ding phulo hello wa hung thung ding hi cha chu Jesu gu cha banga gu thim cha a ta san te a hung pui to ding a he Korin thon khatna bung som langa chang som nga pat som nga la li achun ki che tan akimun a hi ama wang second coming a hi Jesu hung teng le mi zo sen amu di o hi Revelation bung khat chang sagi Matthew bung som ni la li chang som mi la ko chang som thum anga na le a chai na rep chal chu phat te lo a hi iti pha na jong thung the a hi Titus bung ni chang som la thum Thessalonica thor khana bung li chang som la thuma pa som la get Korin thor khatna bung som la nga chang som nga pa som nga la li na phate lo a hi dan aki hen he ama wang second coming wang chu ninung la nga thil gui hlung ding ki sei ho gui hlun masang helo ding a hi he chu chun second coming ya pha ding a hlang pi khat aki he the ti na hi he chu Thessalonica thot ni na bung ni chang li Matthew bung som mi la li chang som la nga a pat chang som thum Revelation bung gu chang som la ge hi chelanga chang a ki he the na hi ai la ban inevat ki de hin tin rep chal le second coming a chom chom a hi angai na si ho ga ve pai pai le han phan tin rep chal le second coming chu thakhat hi khading hitale ta san te chun thu ha sa pha tribulation chu atho diwa hin he chu di theilo dinga hi aji chu Christian ala do sa te chu gimgan the na atho sa nom lo dik he Revelation bung thum chang som Thessalonica thor khatna bunga chang ko akimu the ani na rep chal le second coming chu thakhat hitale Jesu hung kin ading chu nailam be nai lo ding a hi aji chu hung masanga thil so ding phabe awat na lai he jawab Matthew bung som ni li chang lia pana chang som thum chen hi even na hi le rep chala ding thu ana hi pon second coming a ding ana hi ki ging zingin umun tiaz Jesu thuil chu amumal lo ding a hi tai chale thum na achon Revelation bungu apar som la ko sunga thu ha sa phat ki sei sunga hi ho bung kiti kimen phalo hi he chi phana hi pathenin Israel avela ahin gyal do ki din akise rom bung som la khat chang som la sigia pa som thum la khat achana akimui rep chal le second coming thakhat a akila ding le ho bung dia aphat som na lo ding a hin he chu a hi thei poi he chun ka so pite ho rep chal le second coming hi achom chom a hi angai na aume aban kina Daniel hapta ki chaina hapta som sagi na a hi lo le rep chal zowa kum sagi sunga thil su itabang ding ham ti hi alhang pi khat inavat diu hila phanten eze bangwin rep chal hi tu ajong thung thei jingaw thung thei apha ki he lo ki sei thei lo hi he chi rep chal pathenin ipakai Jesu Christa mangcha a
ami thieng ho mi ping tha ho apui to zo zo le thu ha sa khang chu ki pan pai ding hi he je chon tribulation thu ha sa khang hi kum sa gi ki ti wangin kum thum la ke in aki khanen tua in sei diu hi kum thum la ke amasapa thu ha sa kum sa gi sunga ahung masading kum thum la ke chung chu event diu hi rep chal hun zia wa noi le se mi te lung ling lao su diu hi ayi ji pham tal rep chal teng le mi thieng zan ham khat kila to ding mi za khat hung mang ding và nói lên sẽ lung linh lao na lung gim na lung don na dim du he he je pe tal je mi hem te lung sunga he pathil na sata a hol nom diu pathin na sa na dingin a ki seye satanin leise na mi hem te chunga thunei na azit do bedding antichrist in va noya vai a hin hop panding a heta na he và nói hi chăm na hemin a hin lo dim masat ding a hi ti chi na mel chi diu hin ten rep chal ki chai mi hem lung ling lao lai ta le antichrist ki ti pa hung po do in tin hi chi antichrist ki ti pa mi hem a hin satanin vai hom the na thuni na apia aman cha ding ti thu a hi hi chi antichrist va no le china cham na a hin sim masat ding ama sa pena Israel te to kinop to na soy ahin kaiding hiya Israel te ziu so va noi muntina ko na agamu wa kile dio antichrist su mesia dana gelova lungmo sela diu mesia zabol na zong ama chu api diu ahita na he ahin la phada hung che in antichrist in Jerusalem hoina sathing lowa ki thaina mai cha ba hin sim panding he chu phal le chun Israel ten he chu wang hi Messiah inga pau a hi poi ti chu a hin mudiu he chu teng ta la chun wa noi le si na antichrist thune na noya vai hom hole Israel te ke ka ki cham na chu hung ki bot tending he jawa chu antichrist in za group la group introduce a hin phon do ding na sata wa no le si na boina hung ki pan go kit ding a heta na he jata la chum he to sa mini kiti bible an ke seijing atam zon mosel eliza hidia agin cha te ni chu hung commenten gospel of the kingdom kiti tunai pakai Yesu Krista a hu hingna ki pa na thu pa hi hetalo kum sang lengam gospel of the kingdom ki ti pa ahong phon zal hana he jawa ko na chamani he to sa mi ni chun pathil hen chom mi lakhal som li Yesu Krista ain ke san sa hona ama ho se to chun na sata ba noi le si na hi gospel of the kingdom kiti chu ahin sang sab di hi ahin thutebal hin teng le ama ni chu acham hlonin bai khen chan hung thi hlonin tin ama ni thu chu wa nuin a pet pe na a het jeng din a ke sei ki ne revelation bu som la khat chang tu ma pa som la li chan achun hechi hetu sa mi te ni ki man cha ding dan le ba noi le se na ana to hon ding dan ke mun ama nin kum thum le ke phan ma sa a hong ke la hon su kum thum le ke chai ko le ma ni jo hung thi hona van lama kai thowa kit han ding kai thowa zo han le hechi tribulation masa kum thum le ke chu hung ki chai ding a heta na hi ani na kum thum le ke anu kha pa hung ki pan pai ding he hezu Matthew bung som ni li sunga jong mu then ame han som mi hem revelation a ase
mi hem lak khat la som li li hon van noya ki pa na thu pa sa hin po le diu a hin lang sap le diu ti chu in a sei ta ve he chu pha la chun ba noi mi hem te chunga antichrist su set na hu sangin tin ta san te chu su gan the na sata in a hin zui panding a hita na he he chu zagu song gu la gup ki la lo ho chun ne the lo ding don the lo ding lol do na iti ho alla tui ngai chat na iti ho khang chu hung thung ding a hita na he chu te la pathena konin sin kha na sagi hung ki hongin te ti a ana ki sei thupo na ana sei pa chu nisa vel sagia sading ki te ho tui ti sanung ki so ding ai lo wale ling ki hot ding ki te ho sum kon sagi ki munin tin sum leng sagi ki bung hla ding a hi satarin pathen mi te asu gim sanga sang zo a patheni jong satan mel chi na zagu song gu ki la ho gim bol na khon te a hin pe ding in anga di o he le se na pathen na lai ding pathen mi te thu gim na jong asan wal zia mesia ngai cha na dang cha gi wa am te ngole thu gim na kum sa gi jong hung ki cha in tin chu zo teng chu le pakai jesu ami te chunga leng chang dinga hung dinga hin he chu second coming ti a ke seji khu heading a hi he ju so pite ho tho ha sa khang ki ti jeng wangin abul lang kum thum la ke pa hi chu tilom loma ta sa ki kim bol na chu ana ha pun tin a chai na lang kum thum la ke wang hi lol do na khang gilkil dang cha na khang hi cheong chu jesu krista ta san hobo hung hiding a hita na hi ama wang jesu krista ta san lo zo se zagu la som gub la gub nambal ke la zo se da chun antichrist en va no le sen avai a hom ding he se tiang ta san va no le se na ta san cha te mi ping tha ho iti ding ham jesu krista ta san ho tho gim na cha san wal ta ding je a chu ipakai jesu ve zo talowa le se na hong kum hla a le se na satan gal chu a hin sa na satan gal chu hin zo a hi chi gal chu almegedon hong ki ti ding a hi he chi almegedon ki ti hi min ni ki gong khom a hin ara ti pen chu mul ki se na hin megedo ki ti hi jerusalem to nai cha mount carmel kom phai cham a hin mul phai cham ki china gal ki sa na ding ki se na a hi chi almegedon gala hi pakai jesu ta san lo zo se thisu divin a ki se ye ali chi pakai jesu krista ama tain satan gal ain sa ding he chi ya chu satanin ipakai jesu chu azolo ding a hi krista gal zona achan to kilonin satan chu kum sang khat sung bottomless pit akuto be kiti hijawa chu ki hen cha he ding hiji je chun hiji phar sung hi le si na pathian mi te hlem hadinga satan ki salal ta lo ding hito ki han chun krista vai hop na kum sang leng dam millennium chu ki panding a hita na hi millennium ki panding ta ki hanen thulun lui oti khanga mi thing te hung tho do on tin krista to ami thing te ki chen na van lai zola ana kinai sa chu le si na ki chen na gul no marriage festival chu ding a hi he jo bible la nunga som thulhem agui hlonna hung hiding a hi tai van lai zola ko na krista nu hin zui ding mi thing te van vowa ki khel sa ho hidiu heto sa mi ni jong hung tho do hlon ding revelation bu som la chang thum na se banga tribulation phal sunga martal ho zo se jong hung tho do ding revelation bu kha chang nga pa chang gu thulun lui khanga mi thing ho jong hung tho do diu isaiah bu som mi la gu chang som la ko som mi la khat ezekiel bu sagi chang som la ni apa som la li daniel bu som la ni chang ni apa na chang li chule
leise na mi theng a hing na la ho zo se to millennium aman di wa hitai Krista su aleng pau hiding a hi he che pa sunga hi thi na the na lai din kin cha da hin a hin la mi hem hun kho wang so le dingin age se ye millennium kum sang lengam ki chai teng le mi chon se ho tho kit masanga chu millennium sunga mi theng a thi ho zo se tho ki diu a he chi chu revelation bu som la khat chang som na nia pa som na thum sunga chun akimu kum sang lengam chu ake chai teng le satana ki he na ko nin hla do a ding a hin satanin millennium sunga khang tha ho chu ama mi dingin hlep hla a hin gut ki ding hitia chu mi tampi ama nung zuya a hin ki siam ki dinga ta san a hin hi he chi zo teng chu le Krista le satan ki do na nu kha pin chu hungumin tin hi chu gog le ma gog gal ti a ki he ding a hi he chi gala chu Krista do ho zo si thi ding a hi he chi gog le ma gog iti pen hi Russia gam hidinga gin mo thu se jo aume he chi gog le ma gog gal zo teng chu le mi chon se ho zo se hung tho do di o hin zum le za thu dinga hung tho do di bo a hi ve he chi zo teng chu le lal to na kang a thu tan na white throne judgment hongumin tin hin na le khabu hung ki phang ding a he hi teng chu le Krista nei lo zo se tôn so damun me de la chun lu nun tin Krista nei zo se chu van tha le le tha new heaven and new earth patheri na cha te chol do namun dinga agut pe namuna chu lu dik ai ta ve hilai mun a hin white throne judgment kiti khadamin rep chal zova bema judgment kiti khadamin mi tam pi a confused no me bema judgment iti pen hi rep chala mi thing hola atwa ho zo sen ba lai zola ipaka jesu kristan ato mandung zuya alep to a ke paman api din chu bema judgment akitin white throne judgment pen wang hei le mi chon si ho jesu krista ta san lo hon a chon sit manwa god mun alu diu thutan na a hin a hi he as a bema judgment iti to what throne judgment kiti hi ana ki banglo a hi dan iga se hila phantin he jun ka so pite ho toni ni kho hin kin ka se hi a hing ke ta ka ti hi pun source ka mu dan le ke ma wa ta san dal hang pi ka hin se hin dispensation sagi a ki hen na a hin evet na hi le tunia itup le idoi pe no su tu phat hi ngai lu na khang ho bung khang chu a hi in he che ngai lu khang ho bung khang a hi a thu pi pen ta rep chal kiti chu lung ding a hi rep chal hlun ding khang chu tu khang hi ana hi ta ji chun so piu na naw te ho tu ni a he chi tribulation alo le adang dang ho adia phat chi dan ise na wa ku na ka se do nom chu mabana in thu ha sa khang mi he min athu zo lo ding gol mun da mun zo hinai lo le se zenga jong anti christ phat sunga thu ha sa na sata hlung ding a hi zin he chi masanga rep chala hi la to wa i che the ni ding oven i namon cha ki ham bolu te pian thana ki che nei nai lo ding ana ki kin chat le pian thana ki hol lo in lang na ta san na hi van gam kai the na kham ta san na hi nam ti jong phaten na ven lang adia christian ka hitai kum hizat christian ka hitai ti hon jong tu hin rep chal chu hung hung tale mi thing la to na na chu nang jong na jaw na dem ipaka je sun bu cha banga ami thing te ahung la to ding a hin ani khola ni dan a phat koi ma cha a het lo a ki yin je jong lo he chi rep chala na jaw te ne ding hi tu nia thu pi pe na idoi le itu mu ikidei sa u ti jong ka se be no men gucha kiti hin thilgua ka hung dinga hitai na van ho paten na koi do vin alo na ki ve ngu vin
hi chi ka de le to lan ni koi pi bin ti lo ding a hi gu cha chun information lo hela gu thim cha hung ding a hi he jawa ju gu cha pa cha hung teng le in sunga thil ho cha vet na a dei pen cha la ding a hi gu chan a dei lo ho langai lo ani e paka jesu christian zo rep chal ni a dei ho ladinga hung ding a hi zin e paka jesu christian agu ding la as a dei ding la as nang le ke izau ding hinam supi to ni chon set na pai tha in jesu christai ta san lal na ho ki khol pha hu ti bible ta sana na hi le na hi lo nang ma nang ho ki khol na ti bangin pha che dan dispensation hi head knowledge na lo buana khum lut mai me a ke sai dinga ise e pun tu hi rep chal khang cho hitai ti zo chu na sata gel khon ai nei thini dinga pha che dan pha hom to sagi ho iga se hin a chai na pi na tu ni a i ho lim na anangai zo si na sata ki ngai tu tha dingin pakai minin ka hin te mi nei ka so pi te ho khang sagi ki hom to mong mong lang i vet le khang agup na a hitan khang nga a ke chai tan a khang sagi na pir hila Israel te ipaka jesu kum sang lengama ahung vil ha na ding a hitan tunin Israel nam hilo na ding a chun tu pha ti lo hi hu hinga yu mading pha hi am ta pu nei it's so pite ho patin pha na pi pa hi mo mai a le se ta sanup sa na le se khan to na le se lo pi na a naman chai kha i het lo ka na pakai pa ahung kha ding ti zanum ka sa le se na ho pi na hi a god muna na chai pe phasum ding he sa sang chu le se na avai cha pi ni jong le chu rep chal ni khwa la to na ding hi cha sanga lo pi zo am pu le se na amin thang pe na hi a god muna na chai pe phasum ding le se na alo pi pe na hi a le se na na dei zo se na mu a god muna na chi pi ai pe phasum ding ka so pi le se na mi het pha lo hi in lang le se na koi man i masan na gel hi zong le a kho po jesu ne nei po le a cham kim ta nei ye chun bible in amasan amagam le chon pat na hol ma saw te ati banget to ni khon i pina bol di hi zong le i pina tong di hi zong le chun hoi lai muna che go hi zong le chun hoi lai muna di hi zong le chun ama sa pen ta su to ding na lagaw hin ko asim pa ko ma na puilut ki ding hinam hi che pa athupi pe na gyal diu ka nom ne masang lain pin tha na jong hi mi tam pin anangai sang ma jing min hi che la chun hu hi na kur se dum de he atile apun vai ake po an changa ke po adal je tu lai khangin akhwa I chi jong le hong ki khom num tal pen thana hol sangin sumla pai min thana lo pi na za chom hol na dingin phat I hom thogam tan rep chala ke chai le tu ni anangai chat pen ho yong chu e tabana gel din phachom talo de ai tu nia suma boy ho sumla pai boy pi na lama pen thana ana nei man lo hon rep chani hotel na sumle na pai zo sio na pai mang ding na de ta lo ding ai apan na ding ta lo ding tu na min than na hol na lama pen thana na hol man lo hon so rep chal ke chai le na min than na jong apan na ta lo ding tu na kham thei za chom ma ki sangola kham na thei hol na boy hon so rep chal nya ki chai teng le
kham na thei na in sung pumpin na khol jong le chun na bol num ta lo di rep chal cho lungin ke ei ke dal ha ai tai ti na hin het ding khu he chinia na ke si ding na da ding hi ate pi na khat cham ta lo di le se chunga na dei pen chun na ke pe yong le na la num ta lo di apa chom ding om ta lo ka so pi tu ni le se na hing na la hi vin ilung lut na ithanop na lan chum nong zo bol tau te ama wa he che ho zo se chung chu na hu hing na pin tha na ta san na pa hin van gam na pui lut ding na hin na le khabwaz na min ki khum ding na he che pa hin na sata ki su tu masana he che le se thil zo se hi ani na koi ding in ipakai je su min avelin ka hin te min hi tu ni dispensation ka hin se na anangai zo se pathen na bu vintin lo pi na pathen changta hen